Yes, bakunzi bahoka ukiri TV rero reka nonye mbifurize kuguma kugubwa neza kuhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo abarebana n'umutekano politike na diplomasi. Ibintu byamaze gukomera, ivumbi ryamaze kuba ritumuka muri rusange hano mu bice by'umujyi wa Uvira. Namwe mu makuru maze kwakira by'umwihariko ibintu byakomeye, ariko kandi munyemere mbabwire yuko turaza kubabwira ko ibituruka bikomeye byazindukiye by'umwihariko hitwa Iruvunge mu kibaya cya Rusizi, nabyo bikaba bikomeje guca ibintu. Gusa mbere yo kugira ngo tunakomeze aya makuru, reka mbabwire yuko turi ku itariki by'umwihariko ya gatandatu z'ukwa 12 2025, akaba ari amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Ibisasu nyamuneka byongeye kuba ibisasu mu ntara Kivu Amajyepfo, imbunda nini y'u Burundi yahashinzwe rwose mu marembo nyamuneka ya za Cibitoki. Ibisasu byongera kuba ibisasu yajya irasa nirenze umutaru, aho ibintu rwose byamaze kuba bibi cyane. Turaza kubibabwira, tunabikomozaho tubyinjiremo. Turaza kubabwira yuko kandi umusirikare ukomeye cyane w'u Burundi yiciwe mu mirwano ikomeye cyane Iruvunge. Ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi, tugere tubapudetinga tubabwira uko bimeze ndetse tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera by'umwihariko dukomoze kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo by'umwihariko ibi bintu tubyinjiremo, munyemere mbabwire yuko nyamuneka ahitwa za Karamabenge ni mu bice by'umujyi wa Uvira. Ivumbi ryongeye gutumuka mu buryo navuga ko udasanzwe, icyitwa imbunda nini ndetse n'intoya zikomeje kugenda zumvikana. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza kubabwira ko General Yakutumba mu burakari bwinshi yasobanuye impamvu AFC M23 yabasinze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko abasivili barenga 9 bahitanwe n'intambara ikomeje gututumba ndetse no guca ibintu mu kibaya cya Rusizi, ndetse intambara ikomeje no kumvikanamo zimwe mu mbunda zemereye muri rusange. Turaza kuba tubikomoza ibyo byose tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kuba tubapudetinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. 5 kuri 5 rero mube tayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo. N'ubutari wakora subscribe ayikore muri rusange kugira ngo tuze gukubita tubangura. Yes, twirukanse cyane naho sindi butinde, nyamuneka nyemerera by'umwihariko aya makuru mpite nyinjiramo 5 kuri 5 by'umwihariko mbabwire uko byifashe. Ariko mbere kugira ngo nyinjiremo mu buryo bwuzuye, mbabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo uvura indwara z'amoko agiye atandukanye, akaba avura ibitegano, akaba avura amarozi, akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye. By'umwihariko atanga imiti ku bashakanye, byose akwitaho rikaka ku kanya ukimugana. Menya ngo wamaze gukira indwara iyo yose waba urwaye. Mwambariza kuri nimero rero +243 80868452. Iyo nimero uyandikiye ako kanya bahita bagufasha mu buryo bwihuse cyane. Sindi butinde rero, nyamuneka mwenyemerere by'umwihariko duhite twinjira muri ano makuru. Mbabwire yuko imirwano ibyukiye mu bice by'umujyi wa Uvira, ikaba ari imirwano navuga rwose yamaze kuba ica ibintu. Ubu tuvugana imbunda nini ndetse n'izoroheje zikomeje kugenda zumvikana mu buryo navuga ko udasanzwe. Ibyo byose ni bimwe mu bintu by'umwihariko mutagomba gucikwa. Amakuru mashya rero by'umwihariko yizewe aturuka mu gace ka Murambo mu ntara ya Cibitoke, ariko kandi nanone mu gihugu cy'u Burundi, yemeza ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zashyize imbunda nini by'umwihariko zikomeje gukoreshwa gutera ibisasu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo rero za FARDC mu rugamba rukaba ruri kubera by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikaba byakomeje kugenda biba bibi cyane. Umwe mu baturage rero batuye ahitwa
mu mparambo mu buhamya yahaye igitangazamakuru cyacu yatubwiye yuko rwose ubu ingabo z'u Burundi zamaze kuhashinga imbunda zinini hano mu Marambo ziri gutera ibisasu binini rero muri Kongo. Iyi mbunda nini rero ikaba ikomeje kurasa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ahitwa Gatogota, Ruvunge ndetse n'ahandi hatandukanye mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano ikomeye cyane ikaze imaze iminsi iri kubera n'ubundi yatangiye ku itariki 2. Ubu abaturage rero mu duce twegereye umupaka bakomeje gutanga ubuhamya bw'ibisasu birimo biraturika by'umwihariko ku gice cy'i Burundi. Ngaruka ku basivile zamaze kuba nyinshi, abenshi amaguru bamaze kuba bayabangira ingata nk'ubusanzwe bari guhunga. Mwibuke yuko rwose nyamuneka rero ibi byamaze kuba biba nyuma yuko ku wa gatanu AFC M23 yatwitse indi mbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari yashyizwe mu gace ka Rukombo. Iki gikorwa rero kikaba cyateye igihombo gikomeye by'umwihariko no guhungabanya cyane umutekano w'abaturage bo mu kibaya cya Rusizi, harimo n'ahari bari bashize iminsi bakomerekeye mu mirwano by'umwihariko yahuzaga impande zombi. Kugeza ubu rero imikoreshereze y'izi mbunda nini z'u Burundi ikomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'abasivile no guhangayikisha abasivile no kwiyongera kw'intambara yo mu karere. AFC M23 ikomeje kwagura ibirindiro mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo, impungenge ku hazaza n'amahoro mu gace by'umwihariko gakomeje kuberamo imirwano yo ikomeje kugenda yiyongera. Ibiturika byinshi byongeye kuzindukira mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano by'umwihariko yongeye guca ibintu mu buryo navuga ko budasanzwe. Butuvugana rero imbunda nini ndetse n'intoya zikaba zikomeje kugenda zumvikana. Ibiturika bikomeye rero byazindukiye ahitwa za Ruvunge muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hakomeje kumvikana ibisasu naho biremereye. FARDC na M23 bakomeje gukozanyaho ku rwego ruri hejuru. Amakuru aturuka ku baturage rero bari ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza ko mu Burundi rwose ibintu bimeze nabi mu kibaya cya Rusizi, akemeza ko imbunda zikomeje kumvikana cyane cyane kuva mu rukerera birimo biraturika by'umwihariko kugeza muri aya masaha. Umwe mu baturage rero bari ahitwa za Rugombo yatubwiye yuko rwose amasasu menshi yazindutse yumvikana ku buryo bukomeye cyane. Atubwira yuko kandi amasasu menshi ari kumvikana mu bice by'umujyi wa Uvira ataza kurekera, ahubwo ari amwe mu masasu araza gukomeza guca ibintu muri rusange. Uyu munsi rero by'umwihariko imirwano ikomeye hagati ku mpande zombi na leta n'abafatanyabikorwa bazo. Amakuru yizeye aravuga ko AFC M23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira kwa kabiri kuri uyu munsi. By'umwihariko akaba ari umujyi munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uri ku birometero 30 uvuye i Ruvunge. Ibi rero biri kubera mu gace gakomeje gutera impungenge abasivile mu karere ka by'umwihariko rusange kari kugaragaramo imirwano ikomeye cyane hagati ku mpande zombi. Ivumbi rero nyamuneka banywanyi banjye birumvikana ko byamaze kuba ritumuka. Ibintu rero birakomeye. Si ibyo gusa, uwitwa Tshisekedi Tshilombo yageze i Kinshasa. Tshisekedi yageze i Kinshasa nyamuneka ibintu byakaze nyuma yo kuva i Washington. Yamaze kuba rwose umugabo yigerera i Kinshasa, akaba agiye rero mu bikorwa navuga bidasanzwe byo gukomeza by'umwihariko kugarura amahoro n'umutekano. Agiye gukomeza guhangana n'ibitero ikomeje kugenda bibaho by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, bikomeze kuba ibindi. Ubu tuvugana na Sebarundi isaha ku isaha araza kuba akandagiye mu gihugu rwose cy'iwabo. Nyamuneka ubona ko ibintu bitari bworohe habe namba muri rusange. Situation ikaba ari hatari nyamuneka, ibintu bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Turaza gukomeza yenda tunakurikirana byinshi bigiye bitandukanye, tugende twapodatinga abantu tubabwira uko situation ihagaze. Tugende rwose turi kubabwira ibiri kugenda biva ku mirongo imbere ku rugamba. Gusa icyo nababwira cyo nyamuneka ivumbi ryo rikomeje kugenda ritumuka mu buryo navuga ko budasanzwe.
cyitwa imirwano ikomeye cyane rwose, hano yo iri kugenda ifata indi ntera muri rusange. Yes, ntabwo navuga byinshi tugiye kubivuga bwakira bugacya, ahubwo reka tunabashimire dusoheza aha ngaha.